ya ole o va va ya tu sa uni male ya tu ya ole o tongi fa fo el koro fo piol ya le pili fo ile atu ile e pa mala na ma fa up fa ya pili e fa unga na au mai e fa mstonga ma go lunga le fionga ya simtiva o ye fo i o fa simsili ele ai se la to ya tu lo fa pena e la tu te fa maroro ina ele spika po se tu rang fa pena le la wa va tu koro fo piol ai ko kongi mai fa po fa sigo palan now o a fōringa wa ai o nei tu e ngā me whapene ai misi fōi o le whātau nu ino tūlanga tonu o le tūla whono ma le tō whinga o le speaker mole anga i luma. Mantua siata o le issue le sa ave vaenga le o le HRPP ma so le pama fonto i le whamasinonga. Le ana na to challenging a ile whai unga a le speaker ma whainga vote i le swinga ko la whongo i anga constitutional amendments nga whai i la kukar kungunga di konga vote le whonwhekalai. Ia, a mai whai unga le whamasingo po le Supreme Court, yes, ele le right telephone whekalai e pāloka ai kongo le parmengi. O whele vaenga le appeal, which is, it's normal, it's their right to justice, mao le process anga ia le justice. Le lau mai whai unga le Court of Appeal. O maanga i o le Court of Appeal le o le whamasingo ngi sila le a whaingi ngā preside ai. Le lau mai lako whai unga. The appeal is dismissed. Ele ingi ele fa o winga le appeal. Le mai ma reasons ale whamasingo ia in a mafuanga. But there is a critical issue i. Aga ko ba aingi saunga atu le pale nga whai e winga i whangua kau Samoa. Le whai mai a wha apea e manga o e maa loi whangua ngā whai akua mai. O i foila, ele whaafunga maua le tunu. A wha apea nei e koe kula i male HRPP se vai kaimi. O kula whongo foilangi. E koe li liu fo le HRPP. Kula whongo i ngā pasia. Because Parliament has a supremacy, they have a supreme power and mawhai inga lako suia kula whongo pe ale isin kula whongo. Ia kia ula awa ai ai o lelo lomal pāloka. I le whawhonga le atu nuu. A whaapea ko kia lo lofa i ko mea singa, whangua, suafa. E wakula kongo le HRPP makua i se i a kua mengi. Longa winga e se kulanga fo i lea la koe fo i kula whongo inga whau le lua fe ele pai inga muli le HRPP. And this is risk. Ava pe oloa lenga kau mawhai arwa inga le ave i le whamasingo ngā piko sili anga mawalunga e challenge ele pa singa kula whongo nge nga o include le vote le speaker. O i fo i kau ke wā ai ele aka o HRPP pa wha pe ele whainga pāloka. Ia ke ao. Ele o kupe, e uma kupe. A ele koe mau mai whangua. Ele koe mau mai whangua pe a whapeo le attitude le whapea mai kule epa. Se avangi a lunga le video le whamole se. Ya, misa nau se nau a watu whamole a o ia oi. Mwhena play mai le. Ia. Le lea whafonga la kungu i saungoanga a le kaikai o le HRPP. Le sunga ia kule epa. I vai kaimi au kula i male pawa. O le saunoanga le a tui le epa. A o tā pena mai ia misa le video na tuina. O le taimi tonu fo ia o lunga tūlanga fo i vā mana i fio anga au fia i masata puala. Tūlanga fo i o la tele. Taimi tonu fo i o suanga wha arau kena o awala. Le nesa wai vā engar malo fo i le suai. Mana tua le pēa le sinu una matua sori tū. E toi o mai wha arau te tele. O ila le ngā fua i lona malo. Masawa i roi whafunga le fia ia whafunga mai sa mōne le la tu whangi. Awangi whaalame lave ses, whaalame melo e ses e mai velo koe kaka whaingaka. Ses, nā nai pule i lona le malo. Sāngi koe whaalame lave es. Le la ngā lenga pasi kula whongore awangi whaalame lave ses, whaalame melo e ses e mai velo koe kaka whaingaka. Whaalame melo e ses e mai velo koe kaka whaingaka. O whiaro no whanua a manaolo i ale malo. O whiaro no whanua a manaolo i ale malo. Avelo al malo faltu la fon kongi tone e tupe tu semani me o lai ya mana fo ya Taftaia misa ma le vaenga le the producers o i e loai
o lo ia le intention e fao fangua ma ele o le tunu a e fao I lalo le faunga o kula fongo ponga democracy o le pawa lai kongo le e umia kangaka le faya fifiringa kangaka paloka ai o lo kai me fai elections that power will transfer ye la ko le fifilia le le avea ma sui fai pule pawa umang fifilia e mau lo la le majority e paki o le paki kongo nga kai ka yera ku ma o le paki fo inga la faya kula fongo pelo ko inga kula fongo va pe le sa ngo mele sunga ku le to e a manga o lon malo ua a mai lo fango ia ke aula e contradict fo I le view le va pe le mafainga ave ese fango ka sa mo pe le mafainga saul ese kong fango ka sa mo nga le malo la va according ku la fango ka mingi la sa ye le power le so le la mai o swinga fo ku la fango ia su ye le nga vote le fon fe kalai o swinga nga le wa ko fa fo isa o e le mafainga nga mai le malo ka se ia ku fa pe fango le but it contradict ma le mela ma o kulepa and again o sainga le manga o lo ke controlling fangua ka Samoa mai fo nga solo mai o sainga e apalai sik sengi Samoa ko kiki a se ingi sila no Samoa ko kiki fo isi Oscar dia no Samoa ai le ia se palang ni felwa ia ingi sila po se maud e alu e sanga interest e avea ia sik sengi Samoa no sainga why because they already know o le mele mawhainga la ko intaro I whangua kau Samoa. A vea la ko makanga Samoa. A laila ka mawhai le malo. I whainga malo lumanga. E ka mawhai e twist ku la whango. I ngā mawhainga la ko excess I whangua. O le whaiunga la le Supreme Court lenga a le kora whapio lenga mai ngai. O I loa confirm mai. You know, this is a win for the country. E mawhai ele malo, this win can be overturned. Pe afa peangi ngal palemengi am finga overturning because the supreme le power le palemengi e fai kula fong and pole ase se fai unga famasingonga waka oko the highest court ngal power le vai ngal finga la overturning a fa pela o le ko kia nga e paloka le waka mafai ia le paki le HRPP e focus I kupe e avele attention na kanga kai kupe inga ia awang I se attention I fangua maswafa lenga lo wala ko fa inga le in maka opule ai nga o ka mi malo mai ai if they ever will come to power le ke ai kupe ai ko fo ilo ka se I fangola ngo o se mere manga o Samoa has the answer malo fa le e tawo so finga le sa o le sa le ulanga le o le kusa lo o pa nga ka ia ka ko mo ya le ia nga wakau ia whai le inga ia whai ngofia o nga malo wai. Ai o lo kua se e mafua anga siri o nga reanga mo Samoa. O mai ka wapu ia kulepe se malo se lo ko ia manga a su me su lo. O se le porenga nga ia kia uia I koe nga kai kapege. E folo mo mai ia le paki le me manga oi. O nga o le malo se longa lo ka kikiro ngai me nga mai le kola ma le pelenga ma o I fai mega fai kulepa ya o me o ma kulepa o le polenga lai ko nga kai papegi ele fa soa pe sa ili finga ngalo le ko ele finga ngalo no makai malako pe sa ili for finga ngalo le paki o lo kai masuya kumalo alo kai fai no el polenga ngai kia o ko nga kai papegi ele soala pulinga se mka po mai lo ilo se kai mumi pula fong fa ko pelau le fai bo fieng pula fong fa ko pelau fai kule mau te lo I sa o fa folo na to inga ma fo ile manatu na o ia lava e ta mai awa o le upu moni sa mo ele na manina ana fa pe nei ele fast le fainga palo tale na to nei o te rol tatu ko tu no o ya ka ko ko fo isa mo fo ele no fo diaspora e go fingi visa ka ko fo isa mo pe o ya ima ko inga ko monitor le tatu movement o ai lava e tau fa isi na tala ma fa ali le tatu wa I manatu ma I fainga malo e takit
control ako ko le pale le ko pa mapengi ele fast le 2020 Pela si foi sa mo ila na sa no ngale wa o sa ngale la fa i numor power ako la pandemia o lo fiso pandemia sa vai me ya la pandemia mana tu ele termina na le ila na va na uma wa eu so isia me fa pia anu no le RS awa foi lang la ka kisi fia ila nga le fia anga e vela le sistemi na fa na me ya sa le so mai saka pola ai so ga i fa la kai mo so na isi pitong tu lang fa pia e fia kere ko inga tu kangawi matalafu ai mana tu mai la o la ngawi makalafu ai fa ya ka malo ai longa pa ma house o fa lai fa no ele longa ma ni sa mo fa fo ba ele longa ma ni fa pe mai kusa pongi o ko fangua a manga ono ia de malo ave ngale ga kwa avi lokal ka o le fa la vi e ko fu ka fa ngaka ya wa te minga o ka fa ngaka la fa ye me ka ma pa vai ma pa ya pa wa me o le ko malo o kongi ngupi ingi me o la se vai ta to me a singa ko kongi foi pulai e pulai yeah I mean o ia foi o loto ia o ia sa tu lo tanga ia le ko ke o ngi ma ko ala langa ko mai ku e pa ko mai ku la avi foro kofi ai fa ka wero ka ko kofi like ya was a term leato we have to acknowledge ile driving mai ko le from the last like no maliu le kokoli yes it was good yes we have to acknowledge ya langa ka inga ma me sa fucking oinga pa ole mea o ke le agree e ko ke le o ku pe mai fa ki ngoi e lon ku pe ku lepa ola fai mai o mea sa fai ko inga o mea sa fai ku lepa e le ongi ku pe fa pe nga sa le pocket ku lepa and afa pe fo inga fa ngi diplomacy agreements ku lepa mai se ku it was in his position as a prime minister e le fa pe fo ila ngalu ku lepa ka fa wa saula ile o ngia alu fo isa ku fai kan wanga that is how democracy works ai le lau fa pe mai e manga kua ngaluenga nga fa ki pa fel ke lo ase kala ku ule nga fande e saino o le ale me wala nga le disclose le ku ia details of dealings nei ava pe nga appoint ele ku nga ka nge ye o ave masui fai pule ku mo ko le ku the country has the right to know details of these dealings why e umaku kangakangi ai waku sika e take like going forward they need to understand po wa ia dealings ma fai mai sia ngu o le mea te ko silianga ngaleanga o le umai fonga ai waku sia ngu fa pe o le umako mai e kolektia mako aseka le umako mai e take over aseka nga fande mako o mata puta ua beisa talanoina o le tongi le ifafo o le apili al HRPP mai le whamasinonga o apili ya o le whamasinonga lea na toi tau mwhai le HRPP fo i lea e lui le unga o le whamasinonga lea sai ei mua ina ua sau le unga o lo talawhea ngai lava le vote po le whai o le pālota ale fonga whetalai awa o ia o le sui po ia e whaale o ina ia la ngona ma manatu o lona i tumale i te tonu o le pale mene ma le mauta o Samoa mauta fono o Samoa ia le lau sa uel wha i unga lea le Court of Appeal ia ua kiki fafo le apili lea le HRPP o le vaenga lona lua ni mata upu lea o le foi la ua manino mai i le tūlanga lea o lea ua solo ia lava la pili nei tolu lea sa pasia el HRPP le tausanga lua o mana tua fo i pili nei tolu lea sa tele ile ngungulu ma le atunga lunga e mesel whamasinonga ia whape fo i le asosiolo ia i tutonu o Samoa e le fia mai le lango ina ona i tele vaenga i ono a fia i whamasinonga a Samoa a meso tūlanga i whanua masuafa ia ai whapea foila ia le aia ta tau o le tangata ia o le foila ua manino mai i le toi tau mawhai o le HRPP e apili le whai ungo le whamasinonga o loo iai lava lo latou nau ta inga e whaatino pe apili nei tolu
O le si vaenga. Na sau noa le sunga ya tu ila e pao a vea mapale mia. O le mea lea na paasia i le malo tu la fono. Tu la fono ia. Tau fanua ma. Fai mai le sau noanga tu ila e pa. Po o lou fanua, po o le fanua lava o ai. Ai ama na olo i le malo. Ave lo le malo. Ai a fa lave lave yeses. Na mai lo le ave e loka i tafa ingata. Ya. O se saunoanga so ona fai ma le so ona tu la fuai. Ia le saunoanga le nei le sunga atu le pa. Ile atunu o Samoa. Ya le sa tatu sau tau mai mo tatu fa anu longoi. Le na play mai le clip i lunga o le tatu pokala mele na umatu. Ona saunoa leo le sunga le loia ia sauni. O le tā ua, o le tofi, po o le to ala whanau o le tangata Samoa, ona ele mauna whanua, au leo matau. I le whato sina leo walu nei, o le tupe, ia po o le tali o le laualo se tulou, ona umalea. Ai a fai e toi tu lai mai le HRPP fa mai le sunga li loia ia sauni e te le masalo mianga e toi a apai le HRPP e toi a mai ana tu la fono i e tolu o lea ua solo ia e le fatu atua i le atua sa mo o tas pili nei e tolu awa o le upusa o lava i pili nei e tolu na pasia fa solitu la fono ya fa tailo la mai mo mai ya tu di tatao mai ni sia tato fa soa ni sia tato videos ya ise taimi o iluma ai mo taimi nei alofa tele atu to fa so fua